lami uSiphiwe Ngantombela njengamanje egcwalisa spring picnic njengamanje eceleni kwami imini ofalabo madoda insizwa madoda awuqhawela kithi khamba kanjani uyaphila qhawe siyaphila qhawele lesizwe ngiyaphila kakhulu zoso uyaphila wena mfowethu ukuthola nje mfowethu inhlanhla mfowethu ngiyacabanga ukuthi uvotelwa abantu ngoba ngithi mfowethu uyibongela nje kubantu mfowethu emcimbini omkhulu kangaka lapho khona amabhinqa asuke ezoswenga khona ayi ngingakabongi ngoba ngizogcina ngakho ukubonga sacela kuqala ukubabingelela ngiyababingelela bonke abazobuka lo mfanekiso babingelela uFalabo umfana wakho uzowa phansi enquthe eqhudeni ngaphansi kwesizwe sakwaSithole ngaphansi kweqhuma lakwaKhomolo ngifisa ukubonga kakhulu kwabakwenzile kumina bengakwenzile kumina ngedwa bekwenze kithi nje esathi sathuka sangena kulomncintiswano sasesifike futhi sathola ithuba lokuthi sinqobe ngicela ukubabonga kakhulu nangonyaka ozayo nangeminye iminyaka bengakhathali ukwenza lokho abakwenzile ngiyaphinda futhi ngiyacela ukuthi nangonyaka ozayo makuvela amathuba asho ukuthi azivotelwe ngiyacela belivotele futhi igama lami belivotele belibhanqa nawo amanye amaqhawe ngoba ngeke kube umcimbi nami ngingedwa akodwa bethu inkunzi kodwa uyibona kodwa ukuthi uwaqisa kanjani ama hits mshini mfethu mshini ngeke ngizosebevuma nje abantu ngisuke nganakanga namuthi kodwa ke hayi abantu bathembisani ke abantu kulonyaka kusasa nje ngizobe ngikhipha usuku okuyilona ngizorelease ngalo sibolala sebaje kusasa ukuthi ngizorelease ngalo usuku ngibathembisa okuhle nokumnandi ngeke ngibabaze kodwa khona ngibathembisa okuhle nokumnandi ngiqinisile ngibathembisa okuhle khawela kithi kodwa mfethu siyasibona mfethu indlela enizwana ngakhona noFokakhuba mhlawumbe nje mfethu kumbongela noma mhlawumbe amazi ongadlulisa njengoba sazi ukuthi ufike wasimela le phesheya ezumculo kwaMaskandi hey makhulunywa ngoKhuzani ukuthi makuthi kufanele umbongele ungazi ugcine nawe usubinde ungazi ukuthi kufanele uqale ephi ugcine ephi besambongela nje ngomcimbi lo njengoba sihleli kiyo namhlanje oyimpumelelo kahle kakhulu siyabonga kakhulu futhi sifisa nokubonga bona abalandeli ngoba konke okwamaphupho ethu njengoba naye kwaba liphupho lakhe lokho ngeke kufezeke ngaphandle kwabalandeli phinde futhi ngibabaze ukubonga ubuqhawe bakhe nobukhulu bakhe obusuka futhi kiba abalandeli esinabo la ndimeni okuyibona besesekile ukuthi azayonqoba indondo ezimbili emazweni ngaphandle okukhomba ukuthi lo muntu mina sengingaba nakho ukusaba mangathiwa ngisemncintiswaneni naye futhi hayi nokuthi sengingaba nakho esaba hayi ngedwa futhi sibaningi esiyesaba lo nto ngoba vele usukwazi vele ukuthi hey ngengiphume kuyakufanyelela ngitsheleke nje bese buya ngale umlando ongakanani lo Bona ngiqhawela kithi kwethu kwenzeke kanjani nje mfethu uma ungase nakubona ke nakubona ngoba nawe mfethu phela uyithemba lemthombo mhlawumbe iyakhe mhlawumbe noma yabantu ungathini nje mfethu mhlawumbe nje isandla ukuthi nisiqinise kanjani ngoba wena Ntonsi intambo ayi hey womkhulu isandla sifasiwe kodwa ngeke sindaweni ngesisayikhuluma siqede ngemlomo seseyiqeda ngensuku lezi seyikhonjiwe zofike iphele ke lapha indaba izofike iphele khona kodwa mfethu kunabanye ke mfethu mhlawumbe abagxekayo besho ukuthi hayi wena mhlawumbe udlala ushuno wodwa noma indlela eyodwa mhlawumbe ungathini mhlawumbe kulabo bantu labo ngidlala indlela eyodwa kubani kimi noma umFokakhuba ngidlala indlela ekhompozwe ngakhona ingoma oh yes mina ngidlala ingoma ayikho ingoma mina efika ikhompozwe yemikhuzane mina ngidlala ingoma esuka ikhandwe ngakhona okukhomba ukuthi uKhuzani akagcoqe isitayela sakhe uyasazi uyasazi uKhuzani isitayela sakhe akadideki uyasazi ukuthi uKhuzani mase khulunywa ngoKhuzani kufanele abe nje engaku-eda kokunye njengeciko kodwa usuke edele entweni yakhe abantu abamthanda ngayo kodwa ke washo uqhawela ke sabonana lapha kwimpucuzeko washo ukuthi ngenzeke iqhawe udlubheke kube khona kukhipha noma uzo-eda kuwena kwenze kanjani kukhona esisakuhlelayo yakhona esisakuhlelayo noma usuku lwakho ngingakalwazi kodwa khona esisakuhlelayo khona kufanele kulunge kodwa mhlawumbe nakwabanye mfethu emakhaya ngoba kunabanye mfethu abavele beqhamuke nje besho izinto abangayiverifyanga noma kunina uyabo abanye abafowethu mhlawumbe abasuka ngazi benze kanjani ngeindaba mhlawumbe ethinta umfowenu yabo njengoba engekho mkamkam vele kangako sabona nje ngelinye ilanga nawe usumphawulela yabo so mhlawumbe ungathini nje mhlawumbe into kanjalo udlulisa nje imessage njengoba wayidlulisa futhi nangeyithupha usuyidlulisa njengamanje live cha sicela ukuthi ngempela kulezi indaba elo isabalala ngegama likamne wethu ngiyacela ukuthi abantu bayiyeke ngoba ngempela basuke bekhuluma bangaqinisekise kumuntu oyililunga lomndeni wakhe
siyafisa umuntu ofisa ukuthola iqiniso ngodlubheke nami futhi osuke ofisa ukuthola iqiniso ngami kuyofanele ngibuze kwabakithi njoba nami ngifisa ukuthi naye abafisa ukwazi ngayi siyocela ukuthi bakubuze kwabakithi ngoba wakithi kepha ke sinakho lokuthi veli ke njoba singabantu futhi inkundla zokuxhumana zidalwe ngenye indlela enje uyazi mani umndeni nje ekhaya khona abantu abangavumelekile kube bephawule noma kukhona inkulumo yomndeni ngoba veli bazoyona kodwa usocial media uvuleleke ukuthi kuphawule nomuntu ongabe uyavinja kube kusemhlangano into aphawule ngoba usuke ephawula ngefoni yakhe kodwa kube sisuke siphansi kwesihlahla ngabe uthi ephakamisa bese kuthiwa hayi esakhe isandla ake sithi kuma ngoba sivele siyazi ukuthi akukho esizokuthola kuzoba impumelelo noma kuzoselapha kulento ezokhulunywa yilomo. Hayi siyabonga kakhulu Qhawela kithi ufuna impumelelo mfethu ayinyazi mina mfethu ukuthi uzokhiqiza hayi baba yey baba inkani yami baba inkani yami baba ngiyakutshela baba yey baba